apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, apaya kas ta teacher ang balasang ko. Kaslad da kaguram ay nawaw. Kanayon nak nga minarabakan ti kaaruba tayo ani Jo. Tata, Anya man ang tinaramid na ken ka? napanakit dinin sabit ti bagko iti sanga ti kayo. Imbag taday baon ko anang nguli. Ay nawaw. Di mo to asid ganan no kasya ti ugali na. Oray no saan ko nga asit gan tapagamuan. Adan iti asidag ko. Masurunak. Ala, no makitak taw. Bagbagak tapno di nakan sursur duay. Apay ngay masidag ka manan. Pataya ka klatikan pusok dita yan tisakam no mayat mutlaang. Mayat sa apagtayakan na dita. Anya, di pa'y masugat ti sakak. Kat adalan sa data kampusom. Padasin lang nga rod. Kitaan taman no natadum mutlaang no madugalan ti kampusaw. Tsak kayat. No kayat mo dita sakam ti pangipadasam. Ay nawaw, ditakan. Hop! Sigag taray ka. Tadita bukot mo ti pangibarsakak iti kampusaw. Ada na kay baga kanyak anakaro kanun ti lokom ije pagadalan yo. Ay nawaw. Mamatpati kayo mat iti ibagbagadag iti ulbod. Siyak ti patsin nyo. Awan ka diti kalukwan nga araramidam. Anya kumangay ti ramidag ang kalukwan. Ay nawaw. Talaga ka di nga awan ti kalukwam? Ori asino ti pagdamagan nyo. Awan ti kalukwak na nang. Nasing putak. Ulbod nga ro, dyan ang ipadama. Apay nga kubkubo kayo magmag na lula bakit? Sa kayak sa day tabukot yo Ay na! Ay na! Day ta kinadakal mo sa kayam tibukot ka. Jak pa'y na isuraw. Ay nawaw. Kasanukot makarukob kayo. Kaslamayat apagsakayan. Ay, sana nasaya at isursurom nga ubeng. Asino ka di tinang isurukan kay tikasta. Ay nawaw. Naskan kadipay nga isuro day jay. Ay nawaw. Ika lang, tinakaibaga kanya kay tikasta. Mayat apagkabalyon tibukot yo. Tumakder kayo ngamin Salbag ka nga ubeng. Nasakit nga ro tibukot ko. Dada deprensya na. Iso anak akubo Nadamag ko tinaramid mo iti kubo bakit akaruba tayo. Awan mat inararamid ko. Apay nga awan. Kat no imbagam kano amayat apagsakayan ti kubo na. Joke laeng. Saan kumot asinakayan? Uray saan mo asinakayan? Saan arumbang arabakam ti baket? Apay, ubing akaskan ka tapno rabakam? Jak mo sinagsagid. Awan mo't madingay nararamid ko. Aros sagid kit di tinang ibaga kada kayo Saan mo nga ulitin ti inaramid mo, tamade? Ay, adaglag-lag to nagdaklakarag. Tiliwak man tay kabel ko itibag ni Jane. Kitak man nun yung tiramidan na. Dito, natiliw ko. Mapanak ito gaw na tay kabel ko dito. Inton mga la iti papel na. Makigtot na sigurado. Ay kabel ko. Pumanawak pa dito. Taresis pa imat. Inton sumrak kami. Kitak man tiramidan ni Jane. Irwaryo ti papilyo kat song bata nyo amin dagiti na isurat iti blackboard class. Ay, Sir? Ay! Anya day, Jay! Ay, no! Apay Jane, apay nga imbarsak mo ti bag mo. Ada naglamis, anak ko ti itibag ko, sir! Apay, anya ti ingkabil mo iti bag mo.
Awan mating kabil ko itibag ko, sir. Ngam, idi mangala ko may papel ko. Ada nagkunti iti o nagtibag ko. Kita man ti karga na. Ay, mabuti nga kamang pinot itibag ko, sir. Ala. Joe, sika man latimang pidutan itibag. Iyag mo ditoy. Un sir, uno siya kung timang kita. Nunya tibag-baga ni Jane na nagkuti itibag na. Sir, karagmat! Nagbalo ni Jane iti karag. Iso siguro ti si Dana yung tunal daw. Masida ayamat ti karag. Ay, nawaw. Apay nga ron nga da karag itibag mo. Nagbalon ka. Kilawam ti karag. Saan? Saan ko nga yung kabil ti karag itibag ko? Ay, nawaw. Sardan kan, Joe. Asino tinangi kabil iti karag itibag ni Jane? Ha? Kunayo siguro saan kunto maamuan tinangi kabil. Sana da kami, sir? Op, Joe! Apay nga umis-isim ka dita. Isumak lang ni Jane, sir. Ta nagbalon iti karag. Ay nawaw, nagbalon kay ti karag, Jane. Sana ka nagbalo ni ti karag. Diyak kayat nga igaman ti karag takabutang ko. Ay, nawaw. Kung kunamla kabutang mong, ngam kilkilawam samay, tapay nagbalon ka. Saan ko naglangarudan? Sana bale. Kuna ni sir, maamuan na no asino tinangi kabil iti karag iti bag ko. Kasano ko maamamon naman? Basta, maamuan na kano. Isuti ko na na itay. Di nang tumamuan. Apay nga luar mo amin nakarga tibag mo, Jane. Labaak ta na ba sa tatang? Inisbon samat ti karag. Karag? Kasano nga da karag itibag mo? Amo pa yung tatang. Ada siguro nang ikabil Ay, nawaw. Naglukon day tanong sino man. Imbaga ni sir, adoktalan na kano no asino tatang. Kasano doktalan nakat di namat nakita. Basta, day tamat ti kunana tatang. Oh, anya tis isamam si Kadyo. Adamanan kalukwan ana panunot mo? Makais-isa mga araw iti napasamak iti pagadalan nanang. Apay, anya day ta na pasamak. Nagbalon ngamin ni Jane iti karag. Di ka man si Kadyo. Apay ko mga agbalon iti karag. Isumarod na makakatkatawak. Kat, anya ti ko na ti maestruyo. Doktalan na kano ano asino tinangi kabil. Ay, nasaya at mat. Tapno madusa no asino ti langgong. Kasanunda ko mga madoktalan nanang. Aguray ka. Kasla da atap ka nang ikabil. Ada ka girumbang ama-amwak, Joe? Agda makita nga doon na labasit ako to na. Ang pipit day ta. Nasakit ti kagat da. Ay, anya nga tatiramida. Ay, amukon. Mangalak iti silupin. Kargak iti nasamit akindi. Idisak iti asidagda. Paintun makaunog da. Reputek ti silupin. Tay kargak tumanin iti bag ni Jane. Ano nga ang pipit na isilupin? Reputek kon. Kabil kon to iti bag ni Jane. Kalpasan na. Kita ito ti agbalin a reaksyon na. Ikabil ko. Tapno kagatin ti ang pipit. Awan tao dito o nagtiklas room. Ay, tinakasilupin nga ang pipit. Ikabil ko itibag ni Jane. Andaarin pa di ka sumungat. Inak pa isubli itibag ko. Intong resis lang ti panang ikabil ko. Agtugawak pa dito itugok ko. Be, ada ka mat dito unag, Joe. Apay di ka tumulong agdalos ka dagiti kadalam. Sige, tayo nakpa iti opisina ni principal. Tada kitaan mi a monitor ti CCTV iti sango ti opisina, ha? Pima naman ni sir. Mapanda ka no kita ti CCTV. Uy, sapay nakasango dito yung room me. Ala. Oh,
Apay nga da ka dito, di ka mapantumulong nga agdalos. Ay nawaw. Adda kayo nga rod. Apay nga iraman dak. Kat adda kayo nga agdalaws. Apay nagsadot ka. Pag ko na masadutak. Dahil saan mo nga itutulong nga agdalos kat mangipakita na sadot ka. Agawam ti agsaw. Tumakitam to yun madamdama. Addan to pagsidawam. Anya ko matipagsidawak. Jak ibagbaga. Surprise ah. Adda ka di manan mading aramidam. Saan ka makalibak, Joe? Ha? Nakita mi iti CCTV tinaramid mo. Nakalukat tirwangan, idiing kabil mo ti karag itibag ni Jane. Kuwamot sir. Joy. Payaban mi, ni nanang mo, taka sa umya. Tinagmimitingan diti pagadalan kat adadu sa ti ubing amang bulbuli. Babaan, iti panaglinis na iti arubayan. Kaya ura iti CR ti pagadalan, ha? Ha? Aglinis ak iti pagadalan kan CR. Aglinis iti CR. Masapul nga umay ti namin ton bigat, tapno ipakamumi ti naramid mo. Si kamat gayam tinangikabil iti karag iti bag ko. Ay nawaw. Oh, apay akas dati itsuram. Mapan kayo iti pagadalan inton bigat kunan ni sir. Adda ka di manan madi nga inaramid mo. Iso apaya bandak. Rinabak ko nga may ni Jane. Ingkabil ko ti karag itibag na. Kat nakita dagayam iti CCTV. Ay na! Unay kan! Kalukwan ti amo! Nay, tila payag ko, nay! Nagsakit. Dayta ti maal-ala ti loko akasken ka. Noan niya ti ipaidadusam. Aramidam tapno agnakam ka. Pinayaban kayo, Mrs. Gaputa. Aday naramid ti anak yo. Intayo iti opisina ni Principal. Naibaga ti anak ko ti kalukwan nga inaramid na maestro. Uray saan ko nakitaan. Gamno, anya ti mayan nato padusa na. Iso ti ipayo. Tapno saan amarwam nga agaramid iti kalukwan maestro. Agyaman kami, tasaan kaya konsentidor, Mrs. Palubusak na ipaay tayo kenkwa na tinagmimitingan. Apagdalusan, ti asino man nga agaramid iti kalukwan maestro. Sinalbag. Magdalusak iti katsilyas. Ish! Nagrugit. Nagkangot pa'y. Sapay awang madanom. Ay, naggagat ka man ita, Jong. Ay, nawaw. Ha? Ay, Joy, gayam ko nak nga ikabel ko nga ang pipit itibag na. Jack pa'y na ikabel. Tada pa itibag ko nakabaklay dito ibukot ko. Ala, apay dagita. Nagaduan na labas ita rumrumor itibag mo. Ay, nawaw. Ha? Adaya? Anay! Nagsasakit! Anay! Nakagatakutan, anay! Nagadudan eh. Tulungan nak! Wag-wagam tilikudak! Jack magawat! Anay! Kabuti-buti ang pipit. Nasakit ti kagat na. Tinakan. Tinakan. Panawan kan. Anay ko, nagsakit ti kaganda. Ikatak pa itibag ko. Tay wag-wag ko tibanok. Sapay nalawa pa iti dalusak. Sakit din tinagdasalan ti kalukwan nga ramidak ko ma. Anay! Ay, nawaw! Saan ka amang guli? Ta saan nga agnanayon ti panagbaligi iti aramid amadi? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.